Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hado sang po archnong bat chispa arpongut ki barjela kin wan sam city hapo west kat kum ke result bala pelat hakatayo bala jong upnai naitung arajar arpulai. Yakanila ong do samla lumlang khars imli president ke HYC West Khasi Hills hagajingin on lang usamla wan taybok lingdo general secretary habakren bat kila pathay khubor hagasngi palay jong katayo. Kinong kitkam ke HYC kila ong baka HYC ka penpau ya jing persyak ya gani ka benta bat kala pharu de kichiti ha ki sau po art ki snong ban kerpat ban nem INOC ne jakasa ya kita ki barjela lada ki wan kenang bagi parado parasnam kin yo ladangim ailat shisho ke HYC kala ya keren shai lada don mano ban INOC kan hap ban shim ni ka senjam bakan letra alama yong ha ka wei ka ying jong ki sordar snong ha ki sau po art li ki snong West Khasi District, Ibn Pau Vijing Sofia, Habrai ki Nong Sam City lembaga post office ki balai yayale Bangwan Rung kadong thang ke jumi. Hoi ngitip sai post office kadai ka office jongka Sarkar India. Handai nakalian jumi kasang ngi kren sai ngimla ban diang bagi Nong Sam City kendai nomor jela. Apo West Khasi District ha kadai ka Risal kepalami ha katayo balai jong punai Julai hadu sispa apungut ki baterai kum kita ginong Sam City lani lawan ong kita gram dak sabha GDS tenak liang jongi ni UI hadu sau art lagi senang kiba gila ke sarkar pelapan krek bagi longkum di Sam City bisa longo kumdu sarkar ka aila ya kini ki sispa art pengut watang ya ki utang jo senang kimtip dari kinong di Sam City jam kadang bertang gitu ni apo West Khasi District ngalak banjir ki senang nang lanchai haram berai yo ram berai arngut hakendrin arngut hakti thau yar arngut kelon mithai arngut gerdum arngut Light pang arngut, langja laingut, maudu arngut laingut, nata maudum mauyawet kini de laingut, malangdep, malongsu, maulipak monar, maumlu tu, maupun maurok, mausiangba, mausmai, mautir, nong daju, nong jayau, nong jeri, nong kusba, nong prong, nong kelang, nong ma, nong pedeng, nong rathau, nong riat, nong rim hills, nata nong senrang, nong thmai, porjale, porla, pungpri, nata nong pendeng kirit, riwyang, tatija, umdang, umyong, umsau, bat urkli. Arteli kisnong, iba kinong tray kinong sispa atrongut borok. Tinakal yang jungi kaseng kumangila krensai, menhaga khatnyau tarik, haga sengi jong kajing lingku wasis pak pra jong utiro sing sim ngila pelat ya kani ka city bangin sam hagi snong hitau bakim dei ban INOC lani jakasa evening barjela nomar nagaliang jongi kum kaseng omdei tang bangi ya ki tang hangi powes rangi lai kendu ru ya senior superintendent hasilong nagaliang jong u ngila ai reng ka kajing thok bangim kuat ya ki asadal bagi wan tray po jong ka West Khasi District nomor gi kwa dagi khasi gi jongi bagin long ginong Sam City hagi sinong gi thau gi jongi nagaliang jong u lo ong keren sai hoj nomor ba kawan lembaga recruitment naga na Delhi kisim tangi gi ba hekma hendrai kila ban yo kumki gram dak sabha nani GDS relada kita gi sinong ki baki kin letre kim INOC lani kim I jakasa kimlah ban letre kum tagi haban du no tu pus hadin lase ka sarkar ka haban thung no de kitrasno de na kata kadang ni sutu bakadon kalenti yang i bangin yakhi yaksar kum ta hakni kapor nagliang jungi ngi la yakteng yakijing yakhi ke jungi bangin opsha yakini nagliang jong kaseng hakni gi asni lasni baladat ni letre stom bangin pha yakijing tho hakni gi sau atli kisnong ko jong West Khasi District bakim de ban INOC lani jakasa yakini kibar jela nomor lada kim INOC kinom yo tray hakini kabata
Ngisunggu hadin katu ganis ngi mo bangi phai kitu city bangi kerpat agi snong bakim dei ban ai anosi namar hagi jing yakhi yungi banin kong hag tu bor baladap hag bangi yakhi yak tu gisan druk tuli gisnong ki ba ki wan trai hindai ngi i limba tawai nap yang ki snong ke bal ai anosi du sangut te nagleng jungi ngim pu asu bakin jia kum kitu jing jia kum ba jia snong lat mitang berjuai giwei de nak kata kadau nagleng jungi ngila kren sai bangi setunat bagi tu girang pak senong joki katu gani senong kila pun sangi bakin ajeng kersian yang ke SYC West Hilsik aban yelek persya banom sya ya kibar jela bagi watrai hapok jong ka jela me jongi te nagalen jongi ngila pen khle rukum ka sang ngir se kendu haga senjam ka ar kumdu bangi de ban le rangi le perkhat hapok jong ka West Hilsik lada kini ki sapu at lagi senong nomar ngi ken mau haga baladep bangi kendu yaki ki ong kumdu Pilawan ne kenduk dirpor kum tangi layo san jadi inosi kum tak itu bar lah layo batrai rai mentang ngila keren sai mangila phak biang por agi sithi agi snong bat kerpat ya barok kisnong sapu adli bar kisnong ki mamarjan jo kita kisnong bang ajar haneng bakim dei banai inosi tikum tan nak leng jungi kasang ngila keren sai ba hakene gasin ladang idang yui kisnong ki bai inosi in lej rak lama sipai jaga SYC gen lej rak lama hakawe pakawe kadobo halane kawe pakawe kaying jung seras nam jung tu sapu atli laraki ai nasi rei nak len jungi kata kade ga senjam kaba lara kajing keren jungi kampakang rei long tu magni kor lada hari ini arsingi ilayo di respon naki nongelam jungi keleng nongelam snong ge jungi niki katu gani snong dilapun jungi bakin ai jing kersan ya kajing dawa juga SYC banom sya ilbar jelah banwan sam city bisno jami jelah ni kepat yang serkan jelah ki MLA jungi ngila ya keren mentang ngila sedang ban ya kendu ki MLA ki jungi apo jang west balanun deh apo west ka silro namar ngila keren sai ladak ki MLA gen ra assembly bakin phak sya post office ba yakini ki nong sam city ngimdai syu balong kum ha advertise baladap ki de bantip ki English bat Hindi rela dangi ong bagi dia batip ya kasih bat garo hangtang yang penting kena bagi beliau jungi kinyo di nakaleng jungi ngin saya persiang ban sai ban nginget bakane ko bagi samla jong West Hilsik ila ajeng kesian pura yang ni SYC West Hilsik ngin yang harakat di samla kedukam ngin yang harakat berkisno kitau ban namar ngi lada watsam city gibar la kandon kajeng kul masno di kumta nakaleng jungi ngidang senda ngin ya trestom nam takane ban pun ulong bagi nong sam city ka post office kiri bandai ki pardok prasnam jungi